Dok veliki kanali troše mesece na produkciju, ti ih sa telefonom i AI alatima možeš preteći za jedno popodne. Evo i kako. Hajde da jednom za svagda srušimo zabludu da iza svakog uspješnog, dinamičnog i profesionalnog YouTube kanala mora da stoji ogroman tim ljudi. Gomilu skupih montažera, dizajnera i skupa opremu od nekoliko hiljada evra. Živim u dobu kada je tehnologija toliko eksplodirala da ti, pojedinac, sa jednim osadnim telefonom u rukama i pametnim korišćenjem veštačke inteligencije možeš sam iz svoje sobe da napraviš i izbaciš video koji izgleda i izvuči bolje nego ono što velike, trome produkcije sklapaju nedeljama. Najveća prednost malih, novih autora danas na ovoj platformi jeste agilnost i brzina. Veliki kanali imaju komplikovane sisteme rada, ugovore, dugotrajno snimanje i spore procese montaže. Dok oni osmisle, odobre i snime video o nekoj novoj temi, ti je sa svojim pametnim sistemom rada možeš obraditi, montirati i plasirati na internetu za samo par sati. U ovom posljednjem videu našeg serijala otkriću vam svoj lični autorski sistem upotrebe najsavremenijih AI alata za video i audio produkciju. Pokazat ću vam kako sa jednim klikom očistite najgori zvuk, kako da montirate video brisući reči iz teksta, a ne frejmove na vremenskoj liniji, kako da automatizujete proces stvaranja sadržaja tako da vaša produkcija postane brža, efikasna i potpuno bezbolna. Spremite se za najnapredniju lekciju. Idemo pravo u kosmos. Kao što smo utvrdili u prethodnim lekcijama, zvuk predstavlja preko 50% vrednosti vašeg video snimka. Možete vi imati savršenu sliku, sjajne kadrove, vrhunsku energiju, ali ako vas čovjek slabo čuje, ako u pozadini pišti klima uređaj, komšija buši zid ili sa ulice dopire nesnosna buka automobila, gledalac beži sa vašeg videa u prve 3 sekunde. Nekada je rešavanje ovog problema zahtevalo kupovinu preskupih mikrofona, lepljenje zvučne izolacije po zidovima sobe i sate komplikovane audio obrade u skupim programima. Danas je sve to prošlost. Živimo u eri kada veštačka inteligencija čisti zvuk sa apsolutno zastrašujućom preciznošću. Na internetu postoje besplatni AI alati gdje ti prosto prevučeš svoj najgori mogući audio snimak sa telefona, snimak pun eha iz prazne sobe ili vetra na terenu. I AI algoritam u roku od nekoliko sekundi potpuno ukloni apsolutno sav šum, izoluje tvoj glas, doda mu toplinu, dubinu i studijski bas. Rezultat je toliko brutalan da niko na svetu ne može da provali da video niste snimali u profesionalnoj podcast sferi. To je tvoje pravo i najjače skriveno oružje. Ne troši vreme na novac, troši vreme na ono što pričaš, a peglanje zvuka prepusti algoritmima. Kada ti je audio kristalno čist, publika podsvesno tvoj video doživljava kao televizijsku produkciju i ostaje zalepljena za ekran. Idemo na sljedeći nivo, na fazu postprodukcije i editovanja, gdje većina početnika gubi najviše živaca i vremena. Tradicionalna montaža izgleda tako što satima scrollujete kroz vremensku liniju, ručno sečete svako zamuckivanje, svaku pauzu za dah i svaku grešku koju ste napravili dok ste pričali u kameru. To je mučan, spor i dosadan posao. Ali moderni softveri su uveli revoluciju zvanu montaža pomoću transkripta. Veštačka inteligencija automatski u sekundi pretvori sve što ste izgovorili u videu u pisan tekst na ekranu. I sada umjesto da sečete video sate na timelineu, vi prosto čitate tekst kao Word dokument. Vidite rečenicu koju ste pogrešili ili zamucnuli. Samo obeležite mišom i pritisnite taster za brisanje na tastaturi. AI automatski iz tog dela sekunde iseče taj deo iz vašeg video snimka sa savršenim prelazom. Možete jednim klikom komandovati programu da obriše sve pauze duže od pola sekunde i sve vaše uzdahe. Cela gruba montaža videa od 10 minuta završava se bukvalno za 60 sekundi rada.
I to nije sve. Najveći strah početnika jeste: ja ne mogu da zapamtim ceo scenariju. Stalno moram da gledam dole u papir ili sa strane u ekran kompjutera gde mi pišu teze. Šta se dešava ako stalno skrećete pogled sa objektiva? Gledalac gubi konekciju sa vama jer ga ne gledate u oči. I tu na scenu nastupa još jedan genijalni AI alat. Korekcija pogleda pomoću veštačke inteligencije. Tu možeš opušteno da postaviš svoj scenarij na monitoru ispred kamere i da čitaš tekst direktno sa ekrana dok snimaš. Tvoje oči se pomeraju levo i desno, ali kada taj video provučeš kroz AI software, algoritam digitalno modifikuje tvoje zenice, tako da na finalnom snimku izgleda kao da sve vreme bez prestanka gledaš pravo u zenicu gledalca sa druge strane ekrana. Alat još uvijek nije savršen u nekim besplatnim verzijama, ali napreduje svetlosnom brzinom i već sada pravi drastičnu razliku. Ti više ne moraš da učiš tekst napamet. Možeš da sedneš, pročitaš masivan scenarij pun komplikovanih podataka iz prve i da zvučiš kao najpouzdaniji profesionalac na svetu. Kada savladate ove alate za audio i video obradu, vaš sledeći korak jeste stvaranje sistema automatizacije i pametnih levaka. Kao što smo pričali u lekcijama o kalendaru, vi morate da budete brzi i produktivni. Nemojte koristiti nove tehnologije samo da biste rekli da koristite AI. Koristite ih da biste dobili na vremenu. Kreirajte sopstvenu bazu šablona. Kada jednom napravite dobar stil animacije teksta na ekranu, sačuvajte ga kao šablon. Kada izaberete muziku koja vam odgovara vašoj energiji, napravite posebnu fasciklu na računaru, gde vam uvek stoje spremne 3 brže, 3 spore i 3 bezvremenske trake. Imajte spremne grafičke šablone za slike videa, gde samo menjate tekst i vašu ekspresiju lica. I iskoristite fleksibilnost koju imate kao mali kreator. Dok veliki kanali moraju da čekaju odobrenje sponzora i troše dane na komplikovane izmene, vi pomoću ovih alata možete da vidite šta je trending danas. Napišete scenario, snimajući, čitajući sa ekrana uz AI korekciju pogleda. AI vam očiste audio, montirate preko transkripta i video je na YouTube-u pre nego što padne mrak. To je način na koji mali kanali danas bukvalno šamaraju i pobeđuju milionske sisteme. Vi ste brži, vi ste oštri i vi koristite tehnologiju budućnosti dok oni spavaju u prošlosti. Nemojte se plašiti novih alata i nemojte biti konzervativni i govoriti: ja to želim sve peške i ručno. YouTube ne nagrađuje mučenje. YouTube nagrađuje pametan rad koji donosi rezultat i drži pažnju publike. I evo nas, stigli smo do same završne tačke ovog velikog, brutalnog i sveobuhvatnog YouTube serijala. Krug je zvanično zatvoren. Od ove sekunde ti u svojim rukama držiš kompletno nezaustavljivo oružje za uspeh na internetu. Prošli smo kroz apsolutno sve faze. Znaš kako da pokreneš kanal iz mrtve tačke i prihvatiš surovu realnost početnih nula na analitici. Znaš kako da hirurški precizno izabereš svoj zlatnu nišu i zašto manje na ovoj platformi zapravo znači 10 puta više. Savladao si umetnost uvodne udice i znaš kako da zakucaš pažnju gledalca u onih kritičnih prvih 5 sekundi. Znaš kako da organizuješ svoje resurse kroz sistem masovne produkcije bez 1 grama stresa i sagorevanja. Razumeš balans između bezvremenskog evergreena sadržaja i ekskluzivnih trendova. Izgradio si strategiju za pretvaranje običnih prolaznika u vatrene fanove i stvaranje neuništive zajednice. I na samom kraju, vidio si kako pomoću najnovih AI alata možeš da ubrzaš svoju produkciju do maksimalnih granica. Teorija je zvanično gotova. Sve karte su na stolu. Sve tajne su ogoljene do kosti. I nema više apsolutno ni jednog validnog izgovora koji možeš da iskoristiš. Nemoj čekati sljedeći mesec. Nemoj čekati bolja vremena ili bolju opremu. Uzmi taj telefon koji imaš u džepu. Sedi, upali snimanje, primeni ove sisteme odmah i povuci svoj istorijski potez. Hvala vam na ogromnom poverenju, pažnji i energiji tokom celog ovog serijala. Pokrenite svoje mašine,
Radite brutalno konstantno. Poštujte vreme publike i vidimo se na samom vrhu. Ne odustaj, tvoja priča tek počinje.